Salama lako kita masolanasang toran nambe toran nindo siulu solanasang kombongan masalok na puang matua. Kure semanga nalangan to tumampata tontong ki inakamasei naben atu naden pada sitamu lante atu totemo denopa anaden pada tontong matoto untuk imanda itu dina pasaran tengkota sia kapatongananta tontong ta soyanan manapa tangla torro ki belan nama rupa-rupa kara-kara tang sangadina tontong ki la lumingka empat pesanan ni tudiona pak poreanna puang matua inde komi tomatuangku siulu masolanasang pada ki laurangi kadana puang matua melo kita tamas sambayang o puang totumampakilan kadatuan suruga kurre sumanga na pole parayana ki pakendek lumati kalemi liu mamase sia soka liu mamase komi sa palabuda komi lako kaleki tontongkan mirondong mianta manapa soyanan melo inde katuan siapa sanan tontong kan mi pamatoto lan kapatonganan unting ayo itu dia nama rupa-rupa kara-kara katuan sia mi pasitamu melokan kurre semangakna lan tiat tutotemo la umperangikan sia nannungkan kada malabi mi pekayo kan opuang matua papato kan mi pagari kan mi kada-kada laku kami sakka makan mak pirangi lan sangana puang kipong Yesu amin. Karena puang matua lan may sura bunga na Samuel pasal 10 angka 17 selaku 27 nakua. Mangkato natambay mi Samuel tumintu tau sirampon laku puang Diomispa. Siya maakada laku to Israel nakua susite tu kadan na puang ka penomban na to Israel. Kusolammo tuto Israel tasu lan may tondok Mesir sia kurampanan mo komidio may mintu kadatuan tu umpandasa komi apa totemo mi bokoi mo tu kapenombammi tumangka urampanan komi lan may kamaparisan sia maakada komi mikua moy umbah na kuah inang lamiang karan kan misa datu. Ia moto mai mo komi menolo lako puang situru bilangan na sukumi siapa rapuami. Mangkato na suami Samuel tumintu suku Israel sai menolo na suku Benyamin narua. Ia tonna di suamo sai menolo tu suku Benyamin situru mintu pa rapuanna mimatri nakana mangkato Saulmi anak nakis nakana ana didaka apata na diapa mekutanami tu tau lako puang nakua ba tu saimi tu tau yato ana bali puang nakua manasa membuni mo lan luto pareanan. Madondomi tu tau male unala inde to diomai. Ia to nabendan lan tanga to Buddha angge palempeng naritu malangka na mintu tau. Makadami tu Samuel lako mintu tau nakua mitiro maraka tu na tonno puang Pilan namoy misa tau tai padan nalan te mintu tau. Unarakara kami itu mintu tau nakua la mau pa atu datu. Mangkato na pokadami Samuel lako mintu tau tu aturan kadatuan anna sura ilan misa luntara anna patorro ide olona puang namane urampun ni Samuel tumintu tau pantan sule lako banuanna. Sule duka mitu Saul lako banuanna dio Gibea na solanto barani tu na patiak ka puang matua penanna. Apa dentu ba atu
pira to bulituk mak kada nakua umba nakua la urampanan kite sia napamatuna tau ya to mai sia ta nama kasian laku kalena apa nakapaibang Saul tuyan atau amin kadana puang matua rongko ki masolanasang tutontong panabenat tutotumampata umpirangi sia nanung kadana mai komita nanung itu kadana puang matua nakua da amutadan jangan berhenti, don't stop. Ambek siuluk solanasang membongan masalok na puang matua. Den parumbasan biasa na pokada tau na kuah. Da itu na mukun maaburoro tuasu. Apa tontong pataru lalanda tutolumio. Biarkan anjing menggonggong, kafila berlalu. Buddha tahu bukumbang maulelian pasayu, patele, siama akadaleko. Apada anta tadang mukun umpogau itu apa melo. Dan duka pakada nenne dirangi nakua. Ia ke apa melo dipogau inang labuda bang tu panisi na dio mai to senga. Belana pantan bang to mai timbangan na tau laku kaleta. Na to matuang ku siulu solanasang. Susi mokadan na tau empatu Saul lan angka ma penduang pulang pitu na kuah. Apa den tu ba tu pira to bulitu ma kada na kuah. Umba na kuah lah urampanan kite. Sia na pamatu na tau ya tau mai sia ta na mak kasian lako kalena. Batu pira-pira taung kanokai ke te Saul mendadi datu belanna. Ia tu timbangan na kumua ta'an nasipatu mendadi datu. Sia buda pato tu lelean tang melo na pokada tau belanna inang mabiri lako Saul. Ia to namane ladiangka mendadi datu. Lan bunga na Samuel pasal 10 misang kabunga na sela koma pimpitu. Ia tu Saul mas sepenan nantiro itu to Israel lana lawi to Amon sela ko bendan makada londong umpembuloi ia duka moto na polalan to anna kalau ipenan na puang matua undulu itu Saul benda di datun atau Israel to matuang kusiulu solanasang lan nangkaran tuayan datu ia tu Saul mak pakap pabang urangi tu pau petele dio mai tau bilana na tandai kumua ia tu pasanan dio kalena pasanan lu dio mai puang matua ia moto ia tema pasanan tengko dio lu kaleta ondongan nompatu pak kamayan tu mukumbang mompogaui tamukumbang mompogaui situru kamaloloan ia temai apa melo di pegau inang labudabang tu tobulituk tang nga ana unambo ulelian tang melo dio na kita apada anna lanana itu tuntang nga tasya umpatadang ki la tontong pegau teme pasananta podo anta tontong menggaronto lan kapatonganan puang pena masalo empasake ki amin kadan na puang matua mai komita mak kure sumanga tamas sambayang. O puang tatumampakilan kadatuan suruga kure sumanga na kadami mang kamoki tolok talinga kinanung mas solanasang. Pamatotok mokan ang kipalan arai ki lupi ido tilangi ilan batu bak tengki ki soyanan ni ki patale ambun ni tang tore mukun tumanan umpogaukan tumelonam patugun ni inde katuan ki siam papayan itu dia pasanan ki lana pomala bi sangami opuang ki sorongan duka tu dia katuang ki lantiat tu totemo na kamula rondong itu kombongami lan ma rupa-rupa tengka ke edena pasanan na pengkarangan na siamintu tu naposara
nama din luming kamelo tudiona katuan ki luming ka manapa siada di manapa tudiona mintu pengkarangan ki posara mi pasake anak ya sele ki pebura tangma tikitimang kures sumanga itu pak kamasemi kamasedukai opuang matua mi pamasiduka kan mi pamatoto kan lantananan dapo ulingkan ni tekatuan usayanan itu dona tananan dapo ki anna luming kamelo ki darane melo ki kamase ki para kaitongan tu dona bati pak kamase milako kaleki denno pak namen dadi tau anak-anak tula lobo lan kapatonganan ia moto puang tunduikan kamase duka itu kombongan milan kaputakan belan nakara-kara kamasusan na pobua kamatean silu kita matuang ki opuang matua nopi sapetau tu lan agan kamasusan belan na kamatean na anak na kamase silu ki batu tomatuang ki ambe Albertus pongmasak tu masusa penanna mabanda belan na kamatian na matusan na opuang sia siulu ki mama kesia anak ki kesia tu belan na masusa belan na kamatian na inde sulu papa kesia ba tuambe Stefanus pakurung pakatane solanasang pamatotoi opuang matua kipas sambayang duka tulan agan kamalaman batangkale ampo geri ampo na indo Ester mangase kipas sambayangan tu indo Peter Tenna ambe Yakobus Pagiling indo Penatua Selpi Besilambi Indo Yohana Bura, Indo Hermin Bongga, Indo Adolfina Tilang, Ambe M Pasalongan, Siulu Naftali Minda, Ambe Prof TR Andi Lolo, Indo Simon Tando, Indo Giring Kalak Suso, Indo Matius Ruru, Indo Diaken Cehadengen, Indo Dorce Tumembo, Indo Esther Zainuddin, Ambe Yulis Dengen, Ambe Yohanis Gadi, Indo Mathilda Timisela, Indo Margareta Sarra, Ambe Yohanis Elboko, Ambe Eli Roy Kapo, Indo Ludia Kandola, Ambe Karel Paranoan, Siulu Jerry Dwi Putra, Ambe Oni S. Lakburlawal, Ambe Yusuf Rante, Indo Margareta Kobong, Indo batu nenek ki kamase omaketi siulu Liliani ampo Aria kamase solanasang opuang matua kamu lambeni kamatotoran sia kamalapuran kamalaga lagaran kipas sambayangan duka tu bangsa sia tetondok kalua sang Indonesian narapa melo belanda kamula tontong urondongkan pasambayangan tu tomak parenta na maadin matoto umpana ta itu dana pasanan tengkona na maadin dadi manapa lumingka manapa tu dana kaparentan kipomeloi mintu tau sang lele lante sang Indonesian kipasambayangan gerejami opuang matua kamu tontong lampakinaluankan tulaki pabatakna po batakna mengkarang pari-pari tuda na kamalakbiran milendi pak kamayangki lalan kombongan na lan lili kalua na kombongan girejami masambayangkan umpas sambayang lukai tu kadipilian na penatua diaken tolami pake mengkarang lan kombongan ramah tulai posara tanggal sang 20 na pak bulan sang pulo kisorong mati kalemi na kamu pasaka melokan solanasang mi paduluankan kipile itu na kalau na penambi masambayang dukakan pasambayangan ni inde sidang sinode ayam gereja Toraja Mapen 25 dipogaukan tanggal sang puluh karua selako 22 bulan sang pulo itu panitia
pengurus di misioner sinode badan pekerja sinode, sia mintu utusan tonalakatan pada lami rondong solanasang. Naluming kami melo serako rampo randanna diala kara atasan na lana pakala po malabi na sangami sia la dipilih tu Tommy lami pake lan lili na gereja Toraja lendui struktur badan pekerja sinode gereja Toraja. Kamu lampele lendui to marasan mipasaka. Pade pagari kan opuang matua kamasekan tarimakan lan sanganda puang kipong Yesu puang pelak bak kasalanki. Amin. Rampo randan namo indikasi tamuanta pada matoto kadana puang matua lontong lampa matoto ki solanasang lopianan indikatuanta puang di pakalabi salama lako kita puang empasake ki kure semangat